iha Genesis capítulo 1 versículo 11, poin hira maroma cria ai horis nai maroma kolia barai nune di akliu rai fomoris ba ai horis o modelu oin nebe bele fofuan no fomusan nune bele moris ai horis oin iha rai leten no iha Genesis capítulo 1 versículo 20, wain hira maroma cria ikan nai maroma kolia babe nune di akliu iha belaran moris animal kiik no poto oin nebe bok ambamai nomos iha Genesis capítulo 1 versículo 26, wain hira maroma cria ita ema na maroma kolia baniaan nune mai ita kria ema hanesan ho ita nia ilas rasik liafuan ita ihane amrikusi aman oan no Espiritu Santo sira idadeit nebe ita hanaran rindade o Allah Tritunggal nune ita hare karik ikan lamoris iha be maka ikan sei mate no karik ai horis la iha rai maka ai horis mot sei mate nune ho ita ema wain hira ita hakotu ita ni relasaun ho maromak maka ita mos sei mate be nudar ambiente no moris hun bodik ikan no rai nudar ambiente no moris hun ba ai horis nune maromak ho ninia presensa tomak moris nia hun mai ita ema ita label hases an no hadokan pusi nai maromak anesan hobe karip la iha ikan nebe moris ya be laran maka be nafatim be mabe ikan la moris ya be mak ikan se mate no rai kuando la iha ai horis nebe moris iha rai maka nafating rai mabe karik ai horis la moris iha rai ai horis se mate na maromak nafatin maromak maske la iha ema nebe moris o maromak mabe ema se mate karik la moris iha maromak tambane na Jesus ma iha mundu idane nolori ita tama ba iha ninia presensa atunune ita hotu belehetan moris iha Evangelus João capítulo 15 no versículo 5 Jesus hateteng nune hau mak uvas hun no imak nia sanak sira sedet makela iha hau no hau iha nia se fofuam barak basa se susi hau ini se labele halo buat tidak anesan uvasnya sorung nebe seila fofuan no seila moris wain hira emate sihasai husi uvas hun nune ita seila hetan moris se wain hira ita la iha relasaun ho Kristo